أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها عالي الجنان نزلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إمها حمد سناء تعريف حق جنبني كيرت وانتمان الله إكلانجي تيابامي هنگ ترين إمه عمل كراني كاكتو بلو متكا مرو ماي ديرون لبي رس كلانجي من الله منوي حق وجن ألوكم بيبه إهن إله كن واكمن ألو هكيوام ادي محمد گفاني اكلانگه الا كمشاي رسولا كمن الو هكيوان اكلege فانكي ميستكونگه ترين ام دين وري ام سيدا وگنوا تدو مغوغاوي صاحبا من الله اكلege فانشا اكلege فانوگه آلنا اصحابنا صلواتاي سلاماي بركه لواش آمين. مسلم اخونه تيباميهم من الله التقوى وريبه اکلانگے وحی کروا فوا بس فلگے مانا گاوے اے ایمان وجمیس تکنڈے تیبامی ہنگے ویر رس کلانگے تیبامی ہن تقوی وریواش ادی ادوہگا بفیک دریگ متن کم فدان ودوینے ادی دریک وس بفیک کم فدان ودوینے دوہک تیبامی ہم بیروتی واش ہم کشورن اللہ گے وعد فلکی حق تدو فهي دنيا جديري أولنتيا باميهم هلون تري كوريا نديه شكمه أدي مكرو بري شيطانا تيباميهم الله مدو هلون تري كوريا نديه شكمه لبوتي مسلم أخون دنيا جي حقيقتك ورجيتي إهن نموس إها أوها هلاك وفنا بدنبي وغتي وفلد دي إتش فهي من الله وحيك ربا فابي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور معنى كهيبري كمغه وغتي وفلد اتچ كمغا منوي دنيا گه ديري اولون نوي ادي بس اكلاغه وحي كربا فابه
ವಮಲ್ ಹಯಾತು ದುನಿಯಾ ಇಲ್ಲಾ ಲಇಬುಂ ವಲಹು. ಮಾನೈ ದುನಿಯಾಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮಕಿ ಕುಳಿವರೆಕ್ಕಂಗಯ್ಯ ಮಜಲೆಕ್ಕಂಗ ಮೆಣುವೀನುವೆ. ದುನಿಯಕಿ ವಾದವೆರಿಕಂಗೆ ತನೆ ಹಕ್ಕಾಯಿ ಬಾತಿಲುಗೆ ವಾದವೆರಿಕಂ. ಮುಅ್ಮಿನುನ್ನಾಯಿ ಫಾಜಿರುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರೆವುಮ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ತನೆ. ರಂಗಳು ಮೀಹುನ್ನ ನುಬಾ ಮೀಹುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರವ್ವಾ ತನೆ. ದುನಿಯಕಿ ಹಲಾಕುವೆ ನೆತಿ ಫನಾವೆ ದಣಿವಿ ಗೊವಚ್ಚೆ ದೆಮಿ ಒನ್ನಣಿವಿ ತನಕಿ ಆಖಿರತುಗೆ ಗೊವತಿ. ಲೊಬುವೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಂ. ದುನಿಯಾಗೆ ಹಕೀಕತ ಮೆದು ಬೈ ಫರಾತಕುಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಸಬಬಾಹುರೆ. ಎಫದ ಮೀಹುಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ನಿಮುಮೆನ್ನುವ ಆಖಿರತುಗೆ ಹಯಾತ ಮೆದುಗ. ಎಮೀಹುಂ ಎ ದೆಕೊಳು ಹದನಿ ಉಖರವಿ ಹಯಾ ಬಾಜ್ಜವೆರಿ ಕುರುಮ ಅಮಲು ಕುರುಮ ಮೆದು. ದುನಿಯಾಕಿ ಫನಾವೆ ದಣಿವಿ ತನಕವ್ವಾತಿ. ಎಯಿ ಫನಾವೆ ದಾಣೆ ತನಿಕ್ಕಂ ಎಂಗೆವಿ ಫದ ಆಖಿರತುಗೆ ಹಯಾತನ್ ನಿಮುಮೆನ್ನುವಾತಿ. ಎಯಿ ದಾಯಿಮಿ ತನಿಕ್ಕಂಗ ವಣಿ ಅಂಗವಾಫ. ಲೊಬುವೆತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುಂ. ದುನಿಯಂ ಇನ್ಸಾನ ಫೊನುವ್ವಿ ಹೇಯೋ ಗೊತುಗ ದುನಿಯ ಇಮಾರ ಎಕ್ಕೊ ಹೇಯೋ ಗೊತುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಈಮಾಂವೆ ದುನಿಯಂ ಫಾದ ಲಿಬಿಗತುಮಾ ಎಕು ಉಖರವಿ ಹಯಾತಟ್ಟಕ ಹೇಯೋ ಅಮಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ. ವಮಾ ಖಲಕ್ತುಲ್ ಜಿನ್ನ ವಲ್ ಇನ್ಸ ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಅ್ಬುದೂನ್. ಮಾನೈ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ಯಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮಂ ಮೆಣುವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಜಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನ್ ನಹದ್ದವಮೆ. ಎಹೆಂಕಮು ನೆತುಮುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಇನ್ಸಾನ ವುಜೂದಗ್ ಗೆನ್ನವ ಬಿಮುಗ ಖಲೀಫಾ ವೆರಿ ಕುರವ್ವ ಹುರಿಹ ನಿಅಮತ್ತಕೆ ದೆವ್ವ ಸೀದಾವೆಗೆಂವ ಮಗು ಇನ್ಸಾನಾಯ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಕೊಂ ಉಳುಮಟ್ಟಕ. ಅದಿ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಗೆಲ್ಲುಂ ಹುರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಫಾದಾ ಹುರಿಗೊಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫ. ದುನಿಯೇಗ ಮದು ವಗುತು ಕೊಳೆ ವೇತಿ ಕುರುಮಫಹು ದಾಯಿಮಿ ಹಯಾತಂ ಇನ್ಸಾನ ದತುರು ಕುರಾನೆಕಂ ವಣಿ ಅಂಗವಾಫ. ಎಯಿ ದುನಿಯವಿ ಎದುಂತಕುಗ ಇನ್ಸಾನ ಮಶ್ಗೂಲು ಉಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಉಖರವಿ ಹಯಾ ಬೀವೆಗೆಂ ಹಿಂಗಾದಾನತಿ. ಫಿಲಾ ದಣಿವಿ ಹಿಯನ್ಯೆಫದ ದುನಿಯೇಗೆ ಜೀನತ್ತೆರಿ ಕಮುಗ ಇನ್ಸಾನ ಜೆಹುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಆಖಿರತುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯಂ ಹುಷ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕಮಟ್ಟಕ. ವೀಮಾ ದುನಿಯವ್ವರೆ ಆಖಿರತುಗೆ ಅಗು ಬೊಡುಕಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕು ದೆನೆಗಣೆ ತಿಮಾಗೆ ಉಖರವಿ ಹಯಾ ಕಾಮಿಯಾಬು ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂವಾಣೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ. ಫಮನ್ ಕಾನ ಯರ್ಜೂ ಲಿಕಾಅ ರಬ್ಬಿ ಫಲ್ಯಅಮಲ್ ಅಮಲನ್ ಸಾಲಿಹಾ ವಲಾ ಯುಶ್ರಿಕ್ ಬಿಇಬಾದತಿ ರಬ್ಬಿಹಿ ಅಹದ. ಮಾನೈ ಫಹೆ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ವೆರ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ಯಾ ಬದ್ದಲವು ಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ. ಫಹೆ ಎಮೀಹಾ ಸಾಲಿಹು ಅಮಲುಂ ಅಮಲು ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ. ಅದಿ ಎಮೀಹಾಗೆ ವೆರ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ಯ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಬ್ಯಾವೆರಿ ನುಕುರಾ ಹುಷಿಕಮೆ. ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲವ್ವಾಫಾ ವಣಿ ಏನಾಗೆ ಉಖರವಿ ಹಯಾತಟ್ಟಕ ಗೋವಾಂ ಕುರಾ ದಂಡು ಬಿಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ. ಎ ಬಿಮುಗ ಏನಾ ರಂಗಳಗ್ ಗೋವಾನ್ ನುಕೊಫಿನಮ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತಂ ಏನಾ ದಾಣಿ ಹುಸ್ ಅತ. ಬುದ್ಧಿವೆರಿಯಕಿ ಅಬದುಮೆ ಉಖರವಿ ಹಯಾ ಹಿಮ್ಮಚ್ಚ ಗೆನೆಸ್ ಹೇಯೋ ಗೊತುಗ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಬೇಣುಂ ಹಿಫಾ ಮೀಹಾ. ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಜವೆರಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ದುನಿಯೇಗೆ ಹಯಾ ಸಿಫಕೊ ದೆವ್ವಾಫಾ ವಣಿ ಎಬ್ಬಯಕು ಅಣೆಬ್ಬಯಕ ಫಹುರ್ ವೆರಿವಾ ತನೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ. ಇಅಲಮೂ ಅನ್ನಮಲ್ ಹಯಾತು ದುನಿಯಾ ಲಇಬುಂ ವಲಹು وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ಮಾನೈ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ದನ್ನಾಶೆ ದುನಿಯೇಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಂ ವಾಕಂ ಕಶವರಿ ಕುಳಿವರೆಕ್ಕಂ ಗೈ ಅದಿ ಮಜಲೆಕ್ಕಂ ಗೈ ಅದಿ ಜೀನತೆಕ್ಕಂ ಗೈ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬೊಡಾವೆ ಗತುಮೆಕ್ಕಂ ಗೈ ಅದಿ ಮುದಾತಕಾಯಿ ದರೀಂತಕ ಮೆದು ಎಕಕು ಅಣೆಕಕವ್ವರೆ ಗಿನಕಮಬ್ಬುಣೆ ಮೊಳು ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮೆಕ್ಕಂ ಗೈ ವಾರೇ ಫೆಣೆಗ್ಗೆ ಮಿಸಾಲು ಗೈ
e fenum fenlibigen feli gastake danduwerin ajaibu koffave den e gastan hikide den egahuge fattar riindu vefa wanikot tiba affennanete den e hiki huitaka vede adi akhiratuga wani gadafada wegen wa azabe adi Allahuge hadratun libe fa fusse umakai russe umeke kehiveri kamuge waguti ufaledde ecche kamuga menuvi duniyege diri ulun nuwe mi ayatuga dunyavi hayatuge misalu Allah subhanahu wa ta'ala jassawa fa wani fanave danvi waguti ni'matik kamuga ware fenuge misaluga duniyege hayataki zuwan kamai muskuli kamai ajuz kan anna icche ehem wima duniyege fila danvi mi ni'matuge macca kitamme warakan insana ajabu wiyas ei isahitaku fila danvi ni'mattake ekam man Allahu insana ya handma koddevi ehen kamun e ni'mal libumun ukhrawi hayatan e ni'matun fada hoduma duniyega man Allahan alukanko dilati kamaeku hedako bimuga fasada nuko ekveri kama ebbavanta kama eku duniyega ule duniyai akhira libigat mattaka masekke kurma engevi insana kitamme mudalen hodi kamga vias ei waguti ecche daadi avaha fanave hinga daana ecche nuwata ei duukoffa daan jehidaane taketi eaffahu wani man Allahuge hadratuga jawab dari waan jehe duwas eduwahun eggotaki timaaki man Allahu engevi gotam muda hoda ekalaange maguga emuda heda koffawa mihaku kamga wun efada mihaka tiba vejjenama ufaluge kolevvesne anek gotaki muda hodum gayya kharadu kurmuga man Allahuge amru fula khilafuwe e mudaluge sababum man Allahu handuma kurmun tiba mahrum wefawun efada mihaka tiba vejjenama hitamaage kolevvesne lobueti muslim akhun man Allahu devwa fawa umruge beenun heogotuga hifa hamadadi avahaka man Allahuge hadrata gendawa faane salama salawat levikirit rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fawe mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha manai timankalege faanai duniya huri kon gulumen hejje duniyega timankalege faanuge misalaki hunu gada duwahegga daturu koffa gos gahegge hiyaluga madukolla den irukolakun etan duukoddiya mihegge misale man Allahu edebafakalun russun levi Abdullah ibn Umar vidalwi salama salawat levi kirit rasula timankalege faanuge kondufuluga hippawa fa hadis fulkurevye kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil manai tiba duniyega birattasaku fadaim washe nuwata maguhuras kura mihaku fadaim washe ibnu umar radiyallahu anhuma vidalwi haviru vejjanama hendunu wanden tiba duniyega hunnane kaman intizaru nukurashe adi hendunu vejjanama haviru wanden tiba duniyega hunnane kaman intizaru nukurashe tiba baliwumge kurin sihhatu salamatun hunna duwastawge beenun heogotuga hifashe adi marumge kurin dirihurumge beenun heogotuga hifashe wima duniyege kehiwari kamuga jehi ukhrawi haya barbadu nukurma aluganuge amilla nafsasha tiya lobueti akhunna nasihat teribe iltimas kura aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الله حمد كرم إكلانجي إمها تكتي إسود يا مثال النتي أفد برس كلانجي إمها تكتي نتي ديوم وني إكلانجي حضرته إكلانجي كم كلدوم وانترس كلانجي إمها خلقتكم أفد بي إكلانجي ين ألوتي ومتك من الله منوي حق وجن ألوكم ببي إهن إلهكم واكمن ألو هكيم إكلانجي ين إبس إهي تريكو بابر يكونوه أدي محمد جفاني من الله جي علاك مشا رسولا كمن ألو هكيم أدي محمد جفاني من الله جي علاك مشا رسولا كمن ألو هكيم من الله إكلي جفانشا إكلي جفانو جي آلنا أصحابنا صلوات السلام بركة اللواش آمين. لبوتي مسلم أخو ميلاغي أمل نفسشا تيا إم تكون من الله بروتي تقوى بري وموصية كرة إكلانجي وحي بسفلك مانا جاوي كليج فانو vidal واش إيمان في تمن رس كلانجي ألو تكون تيا باميهن جبر رس كلانجي التقوى بري واش بدنياغا هيوكو كنت كولا ميهن نن هيو درم هوتة أدي الله جي بيموني تنوس وجنة كترين نن إورنج درم دبوا هوشيكان كشوري حساب النجوتوجي من الله جي ألو تكون إنسان دنياغا إدون تكن هلي دني دنياغا هفسيه كما تنوس كمغا أولومغا بينمغا نموس ميهجي ديري أولوم باجبري ديري أولوم كفاني من الله التقوى بري بجن إناغي هوريها كمغا من الله كيمن تري بجن من الله وحيك ربا فابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معنى مؤمن كمغا وحالو فرهنونغ ترين فيس نوتا أنهنونغ ترين فيس صالح عملك كفي ميها دناش فهما كشورون إميها كرنغلو باج جبري ديري علوم اتمن رسكلانغ دبوا هشيمه أدي هما كشورون إورين عملكم علونو إمه هيو غتوغ درمين إورين نتمن رسكلانغ جزا دبوا هشيمه إسوديا بسفلون إنجي غتوغا من الله التقوى بريبا بايكا دنيا ديري علوم فودون تريكو دبوانه لبوتي مسلم أخو إسلام دينوغ حدودوغ تريغا منفوه فيلوما دنياغ أفاتكا أرام لبغتمكي إسلام دينوغ نظرغا هدكمه وفا فال كرمغ نمغا غير دين تغوغ شعار تفال كرما إفد كنكمغا بابري ومكي مسلمون هدوغن واكمنو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي من تشبه بقوم فهو منهم ماني ميهكو بكي بيكا إبوتر وغن فينما أي إميهن ترين وميهك هما إيايكو دنياغ أفا لبغتمغا الله كوفا أتودان إمها كنكمن درهلي وانجه أدي آخر الدوه متين هندان نتا لاغن نوان مكم بيان كربا الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوا بسفلك مانا غاوي علمنگ ورس كلا كوي دنياغا علمنن هيوكن دبوان دي كيا دعا كرا ميهون ميستكون گترين وي اي ميهكن آخرتوغا ابس نصيب نته ادي علمنگ ورس كلا كوي دنياغا هيوكن ادي آخرتوغا وس هيوكن علمن دبوان ديوي ادي نركاගේ عذابun علمن دينوان ديوي كيا دعا كرا ميهون وس اورن گترين وي اورن هودي هيوكمගේ نصيب اورن نهوته الله حساب بلون අවස්ව වොඩිගම් වාරස් කලාගේ කම්මිහෙන් හුරීරු දුනියවි එදුන්තවගා මෂගූල් වේ උඛරවි හයාතුගේ මදින් හඳාන් නත්තා නුලව්වා තිමාය ලිබිෆාවා මුදලායි දරිනකි මං අල්ලාහ්ගේ මගුන් තිමා එක්කිබා කුරවණි වේ එච්චෙක්කම්ගා නුහදා උෆා ෆාලු කුරුමුගා ඉස්ලාම් දීනුගේ ඉන්තකායි මින්ත ෆහනලා නුදේ
eirum man Allahu alamenge macca ekalaange barakatuge dorta huluvva devwane lobueti muslim akhun man Allahu wani mu'minun nan ekalaange nabiyya sallallahu kiyew man amru kurawwafa ekalaange wahi kurawwafa be inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين الدوا بدكر برسكلاك علمنكي برسكلاك رسوا ودجم واغتوغا دنياගේ حياة بيتي كرا بيكو كمغا لباندي علمنගේ مجتمعكي أمن أمان كماي صلح مسلسكن قائم بفاوا مجتمعي كمغا لباندي إسلام ديناي مسلم متوري كرباندي علمنكي إسلام دين اللوب كرا ديني كنكم فرواتروا بيكو كمغا لباندي علمنكي امها انساني حقتك حرمتركو هتا حق تفرها من ادا كرا بيكو كمغا لباندي الدوا بركور برسكلاك امها روغا تكاي بلمرو كمون علمنگي راج ركا تركو رباندي علمنگي راج تياگي كربا تياگي كندم هټواندي راجيگي كندتوغا امبري كماي مسوري كن تياگي كربا دنڈوری کمائی مسوری کمگا برکہ لبواندے دیوہی زوانونگے کباگا مسوری کمائی اقتصادی مسکتوگا بابری ومگے شوق وری کن اتر کربواندے اسلام دینائی دنیا کے کنتت اصلاح کے مگن ہنگے وما ابرس کلانگے خیار کربوا فوابرین ہدایتائی نصرائی توفیق دبواندے علمنگے تریم مروے گسفاوا میہننا درتی بینگے فافا فسوا رحم لبواندے دنیا گا وسیوکن آخرت غاوي سيوكن دبا نركاج عذاب علم متك رباندي عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استعوا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استعوا رحمكم الله كاري كاري الجهوة داغن سفت ترتيب كرب مدنوا مسكيتم بيرغو سفت دوا بيفلم بس مسكيتو سفتكا غولغن دانه هن سفت سيدا كو ترتيب كرب مدنوا استعوا رحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Masisondele, masisondele, phela noqo.